Ajde da vidim kako sada kad staviš ruke ispred sebe. Čekaj. Dobro, kako je bilo prije? Pognuto. A ruke kako su radile? I to nije se, uza svu terapiju se nije moglo zaustaviti. Bilo u boli mišića, bilo u pojačanim kretnjama, smanjenom tremoru i tako dalje. Šake. Stisak ruke mi se vratio i Možete li pokazati sad kakav je bio tremor prije uzimanja Nemeka? Ovako po prilici. Je li to bio stalni, bez obzira na uzimanje ili Sinameta i... Trebao bi se dobro smiriti i da bi se zaustavili. Da. Dakle, i najmanje uzrujavanje, uzbuđenje i tako dalje je pojačavalo. Taj učinak pojačavao. I to je trajalo 10 godina ili koliko? To je gotovo 10 godina. I više. I onda kad ste počeli uzimati Nemeko, onda je u roku koliko mjeseci? U roku od 15-20 dana se vrlo osjetno smanjeno. I šta vam se je poboljšalo? Stisak šake? Stisak šake, nestao je tremor, ruku, imao življi pokreti, mogao sam skakati, mogao sam trčati, samo po ravnom, jer uvijek se bojim da se kod koracanja mogu noge malo zakriviti, onda sam kod trčanja jako morao paziti na te kretnje. Bili vi mogli da i prije, recimo, dok ste uzimali Sinamet CR i ranije ove lijekove, bili mogli raditi u vrtu ove fizičke poslove što ste... Ne sve, jer mogo bi možda 10-15 minuta nakon što bi pojeo, uzimao te lijekove. Onda bi mogao donekle malo, ali daleko sa manjim efektom nego što je. Vrlo brzo se gubi koordinacija, gubila. Koordinacija ili snaga ovoga? I koordinacija i snaga i pokreti ruku i tako dalje. A s ovim biljnim pripravkom to ste mogli koliko izdržati raditi ili biti? Skroz evo ja sam zadnja 3 dana skoro cijeli dan radio u vrtu. Neće se 20 kariola izvući. 20 kariola? Puni zemlje. To je pravi posao. Sastav da mi ne bi znao ništa reći, jer zato što nema sastav i djelovanje toga. Treba pripaziti da ne bi došlo do... Da, jasno. Da ne bi došlo do kakve koincidencije, lijeka jednoga i drugoga i tako. Dobro, to se zna, nego... Je li oni imaju u Francuskoj kakvo iskustvo s biljem oko Parkinsonove bolesti? Nisam razgovarao. Niste, ja? Sigurno bi rekao našim. Dobro, evo i šta je preporuka ljudima, po vašem mišljenju, vaša koji imaju Parkinsonovu bolest ili srodne bolesti? Preporuka drugima s moje strane bila ta da probaju koristiti. Neće sigurno naškoditi, sigurno neće, a ako je meni pomoglo, pomoći će vjerojatno i drugima. Osim ako nema kakve druge koincidencije sa kakvim drugim bolestima, kontraindikacije i tako dalje. Recite, vi ste inače obrazovanjem, jeli? Veterinar. Gdje ste radili? Vi ste kao liječnik, već vam je
to nešto i... Nisam u praksi, nisam nigdje radio. Dobro, evo mi sad, da vam kažem i to, ćemo razgovarati i sa ovim vašim svjedočenjem i vaše svjedočenje pokazati u Centru za tehnologije Hrvatske. Mislimo da je nekoliko slučajeva, pa i ovaj vaš, dovoljno indikativan da se jedna inovacija za koju autor nema volju prodati u inozemstvo, a za koju nema novaca, da bi se u ministarstvu i u BICRO pronašlo načina da se financira jedan tim stručnjaka. Pa evo, u to ime vam zahvaljujem i drago mi je da je i vama od toga pripravka Nemeko bolje. Eto. Gospođo, hoćete vi što god reći vaše ženske dojmove? Moji prvi dojmovi su bili kad je počeo piti vaše lijekove, vrlo ugodni, kad mi je rekao: ženo, pruži mi ruku. I kad je uhvatio moju ruku i stisnuo moju ruku, da to nisam osjetila 12 godina. I ja sam odmah znala, čvrst stisak, odmah sam znala da je to djelovanje toga. Zatim smo počeli raditi u vrtu, prije toga nije mogao svojim rukama ni stisnuti ručku u radu. Koliko vi imate godina, Božo, oprosti? 71. Evo, oprostite, gospođo, dakle... Kad bi pio, imao je problema, nije mogao piti stojeći, nego bi sjeo, pa bi onda se pio i to je sve išlo tako sporo. Međutim, kad je počeo piti lijekove, vidjela sam da je vrlo brzo napredovao u svojim pokretima, da se ta retardacija naglo smanjila i zaista je počeo raditi u vrtu što nije radio. Stvar je tako jednostavna kad je jednostavna. No, ja 12 godina tu bolest predajem i na život svome Gospodinu i smatram da je to njegovo djelo i ponosna sam na to što jesmo. I mislim da je to zaista, ne samo da mislim, nego sam uvjerena da je to njegovo djelo, da je on nama poslao Gospodina Antu, da on nama pomogne i da se spasi i njegova muka nakon toliko godina. A eto, ja mogu